جبو رایا گشتی جواکا مایا ازدی دگلک فرمانان را درباز بویا افرمان جیک جه سدماوی پدکه بو اجبر کو پدکه تجاران نخواستیا جواکا ما لسر لنگان بمینا اجبوه جی پدکه هرتم به دولتا ترک را خواستین جواکا ما د فرمانان را درباز بکن اجبر کو پدکه دخواست هرتم جواکا ازدی دبن دستلاداری آوان دا جیان بکن لی جواکا ما با علیکاریا شروان آزادیه و کچ و خورتن ازدیا د چیای شنگال دا لبر خودان دما فرمان 2014 دا 12,000 قوت خو دگوتن ام شنگال د پارزن لی چاوا داعش ایریش شنگال کر پدکا شنگال د ناوا دست داعش هوانه ده هیلان و شنگال فروتن دوی دمی دا 12 سوارین آزادیه خو گهاندن جواکا ما او لکیلکا کچ و خورتن جواکا ازدی شر کرن لهمبری داعشه او جی جبو گل ما بو هیویا جیانه اف برخودانی گهشتا وی آسته کو گل ما بفکر ریبرتی خو پرورده کرن او لبر خودان اف جی زورا پدکه چو جبر کو هرتم پدکه بسالان جواکا ما وکا کولا جبو برجواندی خو بکار آنی بو دوان کلیان دا گل روژاوا جی به هوار جواکا ما وهات لی اف جی بو سببک کو حسکرنا گلان آوا ببه لی پدکه جبو و یکیتیه قبول نکا جارکا دن ایخانتا خو بردوام کر اف ایخانت جی به پلانک نو خواستن جارکا دن بناوی پشمرگه روش در باسی شنگاله ببن لی زاروکن ازدیان ین کوج فرمان خلاص بوینا ات کو شاهده خیانت پدکه بون ریندن کو اف خیانت در باسی شنگاله ببا لی رخمی کو دایک چونا پیشیا پدکه و گوتن ام نخوازن جارکا دی خوینا زاروکن ما برجه و ام بهزا خو سربلندن جبر کو جواکا ازدی دا اثبات کرن حساب پدکه اشاش پیدا نفهم کرن لی رخمی کو شروان آزادیه یا بشیجی نخواست شر چه ببه لی پدکه جبر تعلیمات خو جدولتا ترک دگرد ایریش دا پیک آنین دسی آدارا 2017 دا جارکا دن لهمبری جواکا مایا ازدی ایریشکا بریا خیانتا پدکی هاتا پیکانین اف ایریشا هوانا خواستن جواکا ما بدنا ترساندن پدکا لخانه صوره خواستن قتل عامه بدنا پیکانین لی جواکا ما لهمبری و ایریشه درکتن و بیک دنگی گوتن هون نکارن جارکا دی فرمانی بما بدنا جیان کرن پدکا لسر گل ما دا فیشک دانا آویتن و خواستن ریا دنافبرا شنگالی و روژاوا دا بدنا گرتن او خیانت دسری دا دایک و گل ما بدست خو پیشی لوی خیانت گرتن اجبر کو گل ما بپدک دا اثبات کرن جواک نجواکا بریا جواکا مایا ازدی ببرخودانی خو پیشی لشنگال پیشی لایریشن پدک گرتن دوی ایریشا ترسونک و نمردانه دا هنک حوالین ما گهشنا آستا آشهادته شوان حوال چکدار و حوال نازده و حوال اورهان حوال نوجیان حوال چیا حوال شورش حوال تکوشین و حوال آمد و حوال عارف افجی دناوا اجواکا مدا زیدتر هرس و کین دا آوا کرن و ملت ما لهمبری ایریشن وان تسلیم نبون یه باز داین دیسه جی پدکه بو اف جی ده انجام برخودانی آیا بشه و هزا گل ده اف ایریش هات نشکناندن لی جوه روژه و حتا روژه ایرو پدکه دست جی خیانتا خو برنه دایا اجبر کو دخوازه جارکا دن جه خو دشنگال ده بده چکرن به هفکاری دولتا ترک ده انجام آوه هفکاری ده گلک حوالین ما گهشنا آستا شهادته مینا حوال زکی و حوال سعید
هەڤەڵ دژوار و هەڤەڵێ زەردەشت هەڤەڵ چەکۆ و هەری داویژی هەڤەڵێ سەعدون گەهشتن ئاستا شەهادەتێ لەسەر vê ئەساسی بەنگەوازیە ما ji dewletên navnetewî û bi taybetî jî civaka me ya êzidî heye li hemberî vê xiyanetê şiyar bin û li hemberî êrîşan bêdeng nemînin em weke civaka êzidî hem di aliyê hiqûqî û siyasî û çandî de destkeftiyên xwe biparêzin û rê nedin careka dî ferman werê dubare kirin ji bo wê em jî soza şehîdên xwe didin her tim hetanekî şingaleka azad û xweser neyte avakirin em dest ji vê rêyê bernadin bi wesîleya vê rojê em hemû şehîdên vê mehê bibîrtînin û em tekoşîna xwe diyarî wan dikin û em soz didin heta dawî em tekoşîna xwe bidine berdewamkirin bimre îxanet bijî berxwedana şingalê bijî xweseriya şingalê bijî serok apo şehîd namirin بمرة إخانت بمرة إخانت بمرة إخانت شاهد نامرن شاهد نامرن شاهد نامرن